Bakwethu siyadibana njalo namhlanje kusifundo sethu samaviki ngamaviki. Ngithemba ngilithola liphilile ngemakhaya. Sidlome elaviki endanyana siphakathi kwekhefu elokuthakazelela ukufa kwenkosi yethu Jesu. Siyabonga kakhulu. Ngilethemba lokuthi lisakhumbula isifundo esagcina ngaso kuviki eliphelileyo. Sizathathela khona phana namhlanje. Ngicela ukubana ngiqolise kulabo ababhalayo impendulo zembuzo. Zafika impendulo zenu siyalibonga kakhulu, kodwa ke lizaqola kuleli viki asizukumemezela, sisamemezela kusifundo esilandelayo. Ngihamba labafundisi bami ababili, umfundisi uMpofu uCK lo mfundisi uMpofu uOP. Bafundisi bingelana abalaleli. Salibonani balaleli. Siyalamukela esifundweni sethu sakuyona le iviki okhulumayo umfundisi uMpofu uCK. Salibonani balaleli. Siyalwamukela kuhlelo lethu buza iBhayibhili likuphendule. Siza kufunda ndawonye liviki. Siyabonga bafundisi. Kuviki ephelileyo sigcine uJesu esendaweni engcwele. Sathi thina wangena ngo-1844. Lizakhumbula balaleli ukuthi sachasisa abafundisi basichasisela lapho ukuthi sifika njani kumnyaka u-1844. Sisukela khonapho ke namhlanje sathini kanje bafundisi, kwenzakalani lapho ngo-1844? Siyabonga mfundisi. Sathi thina ngo-1844 kulapho ukuphelela khona isikhathi sethu eside lesiyana esisithola kuDaniel 8 verse ngenika 14 ese 2300 years. So isehlakalo esathatha indawo laphana yikuthi uJesu wasuka endaweni engcwele wangena endaweni engcwele kuthabanekeli lasezulwini. Okwenzakalayo laphana yikuthi abafundi beBhayibhili ngaleso sikhathi bona babelahlekele yi-event isehlakalo ukubana ke kwenzakalani. Base belibele ukuthi ithabanekeli lalenziwe nguMose lalingumfanekiso wethabanekeli eliqotho elisezulwini. Bona basebecabanga ukuthi ngalolo suku ngawona lo mnyaka uJesu kwakumele aze lapha emhlabeni besithi isanctuary kumele lihlanjululwe ngumhlaba. Ikanti uJesu wayephuma endaweni engcwele engena endaweni engcwele. Kulapho abalahleka khona isehlakalo. uJesu ke lapha mfundisi sithi na wayehlanza indawo engcwele kunjalo esezulwini. Yumsebenzi awenza mfundisi. Kunjalo sikhumbule ukuthi indaba lesikhuluma ngayo lapha silomnakano lwana ukuthi ithebanekeli lemhlabeni lalingumfuziselo wethebanekeli lesezulwini. So kusukela ngo-1844 uJesu uhlambulula indawo engcwele kuthebanekeli lasezulwini. Iphinde mfundisi indaba yokuthi kuhlambulula izono vele kumele zisuswe. Indaba yokususwa kwesono sake sayithinta. So injongo kaNkulunkulu ukuthi ekucineni kwakho konke isono sisuswe singasabi khona. Sisuswe khona ezulwini. Kuyona leyo ndawo. Ngoba nxa izono zethu zivunywa ziyatransfer ngokukholwa zisiya kuthebanekeli lasezulwini. So uJesu kathesi wenza umsebenzi wokungcwelisa kumbe ukuhlambulula indlu engcwele njalo esahlulela ukuthi zisuswe izono lezi. Kuhamba njani mfundisi sichasisele khonapho uyini ethatha indawo lapho? Siyabonga. Nxa singakhangela kuSambulo 14 verse 6 lo 7 kuthiwa kule evangeli laphakade elichunyayelwayo. Lichunyayelwa kuzindimi zonke ebantwini bonke kumhlobo yonke. Ivangeli lithini? Uverse 7 uthi yena ingilosi ithi yona mesabeni uNkulunkulu limdumise limkhonze ngoba isikhathi sokuthonisisa kwakhe sesifikile. Kusitshoni mfundisi khonokho ngoba abanye abantu bathi bona sizathonisiswa, abanye abantu bathi bona nxa usifa uyathonisiswa. Abanye bathi bona uJesu siza uzathonisisa abantu. Akubuza ukuthi Mpofu kathi laphana wawusenzani ubesuphendula la. Akukuchasisa ukuthi ukuthonisiswa kunjani lokho. Siyabonga. Singakhangela lapha ukuthonisiswa kakuso izinto ezakwenzakala ngesikhathi esizayo. Ngoba iBhayibhili lithi isikhathi sokuthonisiswa sesifikile. Okuthiwa i-investigative judgment, ukwahlulelwa kokuhlolisisa kumbe kokucungulisisa. So uJesu kathesi usemsebenzini wokwahlulela. Nxa ebuya uzonika umvuzo ngoba kuyabe sokuvele sokucacisiwe ukuthi abasindiswayo yilaba abazakulahlwa
yilaba. So ithuba lokulungisisa lo nkulunkulu kukhathesi ngoba uJesu uyahlulela. Ngifuna sikuchasise mfundisi ukwathinta lapha kanje ukwathinta ngokuthi kulezincwadi kuthe kulani. Mhlawumbe singagijima siye ku Daniel 7 ivesi ngu9 siyefunda ivesi ngu10 siyefunda uvesi 13 lo 14. Iyasitshela ke iBhayibheli ukuthi ekwahluleleni la kuthiwa izingilosi zingofakazi. Kuthiwa kwabonakala izingilosi phambi kwesihlalo sikaNkulunkulu. Kwase kubonakala usimakade kumbe umdala wezinsuku uNkulunkulu Baba. So uNkulunkulu Baba la ukhona nguye oyenza okuthiwa ikuvula umthethwandaba. Njengalokho kwenzakala kuma court emhlabeni ukuthi ujaji kulesikhathi lapha avula khona ukuthi kathesi ukwahlulela sokuzaqalisa ukuthonisiswa sokuzaqalisa. So uDaniel wabonisa uNkulunkulu esevula icourt yezulu, evula umthethwandaba wezulu. Kwase kubonakala onjengendodana yomuntu uJesu ebuya ngamayezi wayengezi lapha emhlabeni kodwa waye engena endaweni enjani engcwele. Engeke singayichiya khona lapho mfundisi ukuthi so lapho uthi uJesu lapha ku Daniel 7 verse 10 lo 13 lo 14 kuzovulwa umthethwandaba wezulu. Ngibona ngani singabamba ukuthi imfundisi Mbofama kule ncwadi engifuna ukuthi ke sizikhangele khona kule ncwadi bani. Alright. Singakachasisi ngokuthi kwenozakala umthethwandaba wezulu lo. Siyabonga. Incwadi yakuqala esizayikhangela incwadi okuthiwa ngolimi lwemzini the book of life. Incwadi yokuphila. Incwadi leke incwadi etshengisa ukuthi uNkulunkulu abantu bakhe abenza kuhle abamvumileyo bamamukela uyabazi. Sebabhala encwadini leyo yokuphila. Siyithola ke eBhayibhelini lapha kuSambulo ngu20 ivesi ngelika 12 ukhulunywa ngencwadi yokuphila. Siyithole futhi kuSambulo ngu21 ivesi ngelika 27. Ibisisithi yona ke abazakuya ezulwini abazasindiswa ngabalamabizo abhaliweyo encwadini yokuphila. Ulamabizo abhaliweyo encwadini yokuphila. Kanti uNkulunkulu uthena esandleni sami ubhaliwe. Udingelani bafundisi ukuthi abhale? Indaba ngeke abize yini ngekhanda kumele azabhale yini? uNkulunkulu nxa ebhala amabizo wenzela thina njengabantu. Yena uNkulunkulu uyakwazi abantu abalungileyo labangalunganga. Akumehluli lokho ngoba ngumnini lwazi lonke. Kodwa thina njengabantu abaphile emhlabeni okwawela esonweni singaba lemibuzo ukuthi kathi uzibani ungene njani ezulwini, uzibani indaba engangenanga ngoba le vikoroni ivikoroni le corruption. So uNkulunkulu yenza ukuthi kube mgceke wonke ukuthi nxa silemibuzo asitshengise ukuthi nanku la bonani bese sisuthiseka okuzakwenza ukuthi singamhlamukeli futhi isono singavuki kutsha futhi ngoba sonke sisuthisekile. So incwadi liyana iyenzelwa thina. So lapha abantu abazasindiswa babhaliwe kuleyo ncwadi. Yiwo yini umcabango walingoma ehlatshelwa umfundisi sithi subhalisileni izwi lakhe encwadini yokuphila. Yikho sibili mfundisi. Ake sibiyeleni futhi ke sichasise ngendaba. Ngifuna sibiyele kumthethwandaba abalaleli senze bazwisise ukuthi umthethwandaba lesikhuluma ngayo kumi njani. Siyabonga. Usingafunda kuJakobe ngu2 ivesi ngu12. iBhayibheli lithi philani likhulume njengalabo abazakwahlulelwa ngomlayo wenkululeko. So lapha sibonani? Sibona ukuthi nxa kusithonisiswa kusahlulelwa kumele kube lomthetho oba yisilinganiso sokwahlulela. Njengalapha emakhoti omhlaba kule constitution eyiyo eyisilinganiso esokuthi abantu kumele baphile njani. So nxa ususe court lapha bathi ngenxa yokuthi wephule umthetho ku sections bani uzaphiwa isigwebo esingaka. So ezulwini umthetho kaNkulunkulu eli10. Sikhumbule futhi balalela ukuthi sake sathinta ukuthi endaweni engcwele la kwakule izibhebhe zemthetho kaNkulunkulu eli10. Yizo eziyisilinganiso ekwahlulelweni. So uNkulunkulu usilinganisa ngemithetho yakhe nxa esahlulela. Yes. Kukhona kunye imfundiso. Kukhona mfundisi. Njengoba ke sikhuluma ngomthethwandaba. Sizananzela ukuthi kulumthethwandaba esikhuluma ngawo kulomumangaleli okuthiwa uyi-accuser. Lokhu sikuthola kuSambulo ngu12 ivesi ngelika 10 ukubana ke uSathane nguye ummangaleli wethu sonke. But ubuhle bakhona thina silalo igqwetha elisimelayo elinguJesu. Ukubana ke nxa kusahlulelwa kuqaliswa ngamabizo aba bonke abantu yena uJesu angavela vuma ukuthi lo ngiyamazi kuyakulungela. Enxa yemfundo sikhe sikuchasisa ukuthi
wena kawuhambi uye kuma ungumfundisi umpofu ezulwini kunjalo umanjani kuyini okukhangelwayo isithunzi sakho kuyini okuyabe kukhangela. Siyabonga. Njengoba ke sike sakhuluma ngezincwadi leziyana uzananzelela ukuthi kathesi sithinte eyodwa kuphela eyokuphila. Zikhona futhi ezinye yizo incwadi lezi ezisetshenziswayo ngoba konke izenzo zethu konke inkulumo zethu ukuphila kwethu lemisebenzi yethu ilotshiwe kulezi izincwadi. Yizo ezifakazayo yizo ezakwenza ukuthi ngakho konke okulotshwe kuzo yikho esizathonisiswa ngakho sehlulelwe ngakho khona lokho. So ngenye indlela mfundisi sithe thina ukwahlulelwa kwenzakala kathesi. Yebo. Ibizo lami liyangena emthethwandaba. Kunjalo. Ngingekho. Ungekho. So oyakumela kuphela khonapho nguJesu. Lalokho okulotshiwe kulezi incwadi. Lokho okwenzileyo ebusuku emini kumbe isikhathi bani. Yikho okukumelayo kulo mthethwandaba. Manje umbuzo bafundisi abalaleli bangawuza ukuthi manje ngibani ozaphutsha kulo mthethwandaba njengoba sonke sizoni. Ivesithi yona ngoba bonke bonile basilela enkazimulweni kaNkulunkulu kodwa balungisisiwe ngesihle ngokuhlengwa okuKristu Jesu. So indaba ikuJesu. Njalo abantu abazaphumelela emthethwandaba ngabavume izono zabo. uJesu akulanda anganginceda ngayo nxa ngingavumi izono zami. Kumele ngizivume izono zami ngimamukele uJesu njengenkosi lomsindisi. Nxa sengizivumile ziyaxolelwa ngomusa kabani kaJesu. So oza senza siphumelele kwahlulelweni nguJesu. Akula muntu ongaba lelungelo ngokulunga kwakhe ukuthi aphumelele kwahlulelweni ngaphandle kokuthi akholwe kuJesu. Ake ngithi mfundisi elakho ibizo selibiziwe laphana uJesu uthini nxa uvumile? uJesu uthi yena yebo wonile kodwa izono zakhe zixolelwe ngenxa yegazi lami. Alright. Ibizo leliphumelele. Seliphumelele. So ngenza ukuthi abalaleli bangasabisi khona manje njengoba sizoni mbani ozaphumelela. Kule verse futhi engezelela khona lapho 1 John 1 verse 9 ithi kuye wonke ovumayo yena ulungile uthembekile uza kusithethelela asihlambulule kuko kungalungile kwethu. So indaba ikuvuma. So akula muntu balaleli ozasindiswa ngokuthi yena uzilungele. Sizasindiswa ngokuvuma. Ukuze abafundisi indaba engake ngayizwa ngoMartin Luther ukuthi wabona izono zakhe zonke akazenza zibhaliwe. Wezwe phela amandla wezwe siba siba buthakathaka. Kodwa wasebona wayephupha. Wasebona ukuthi uSathane waphupha uSathane ibhali izono zakhe zonke zibhaliwe. Kodwa wabone bambili. Wasesithi ngicela ukuthi akhiphe isandla sakhe. Uthe ekhipha isandla sakhe wabona kubhalwe ukuthi zonke ziqolelwe. Yebo. Kule kunye yini kulenye yini incwadi esingabe eyabi khona lapha ekwahluleleni? Ikhona ba. uMalaki 3 ivesi 16 iyasivezela lapha ukuthi kuthiwa abayesaba inkosi bakhuluma omunye komunye. Inkosi yabezwa kwalotshwa incwadi yesikhumbuzo. So kule ncwadi okubizwa kuthiwa incwadi yesikhumbuzo. Book of Remembrance. Book of Remembrance ngesilungu yenye incwadi ekhona lapha. Isebenzani? Incwadi leyi incwadi lapho uNkulunkulu aloba khona zonke izenzo ezinhle ezenziwa ngabantu abanye. Nxa abantu abakhe bekhuluma amazwi amahle beduduza abanye, nxa besipha abaswelayo, nxa behamba besiyachuma elivangeli bemsebenzela, konke okuhle okwenzayo kuyalotshwa encwadini yesikhumbuzo. Kakuphonga ukuphephuka nje. Hayi, nxa benceda abafelokazi intandane konke lokho kuyalotshwa phansi kule ncwadi elotshwa. Yebo. Ababi ke kwenzakalani wakhona yini abangabhalwa kulezi ncwadi ngizoyikhuluma nguphi? Ikhona futhi enye incwadi elandelayo okuthiwa yincwadi yezono. The book of sin, the records of sins. Incwadi leyi siyithola eBhayibhelini kumtshumayeli ngo12 ivesi ngalika 12 kusiya ku14. Siyithola futhi kuMateyu ngo12 ivesi ngu36 no37. Iveza ukuthi amazwi wonke ayize siwakhulumayo alotshiwe kuleyo ncwadi. Amazwi wonke angela kuhlonipha aletha ukudangala lokudana ebantwini kulokuthi sibaduduze alotshiwe kuleyo ncwadi. So ngamazwi wona lawo yikho ukuthi siza kukhululwa kumbe ngamazwi esiwakhuluma ezakwenziwa njani sizakulalwa. Incwadi ezono leyo esikhuluma ngayo. Ngenye indlela mfundisi nxa kuyikuthi umuntu usevumile
kakusadingakali ukuthi leyo ncwadi imangalele kunjalo xa ngizwe kuhle yebo nxa isevumile sithini ke bafundisi ngendaba yonke yokwahlulela le esikhulume ngayo ukuthi uJesu usendaweni engcwele kusukela ngo1844 kukutshoni izindaba bane ezinhle singazikhuluma kungakapheli lokho ngifuna siqale ngendaba ezinhle singaqali ngendaba ezimbi siqale ngezimbi mina indaba ezinhle mfundisi engifuna ukuzikhuluma ngazo lapha ngizabuyela kuSambulo 10 ivesi ngelika 8 kusiya ku11 uJohane wabona isithunywa simi siphethe incwadi kwasokuthi hamba uyeyithatha wahamba wayeyithatha nxa wayidla leyo ncwadi wayizwa imnandi emlonyeni njengoluju ngifuna ukubamba ubunandi bencwadi ukuthi uzananzelela ukuthi endabeni yokungena kukaJesu endaweni engcwele sile ndaba ezimnandi okumele sizimemezele ukuthi sonke esivumayo esazi ukuthi sonile akumelanga silahlekelwe lithemba kasiyeni kuJesu ngoba ilithuba lakhe lokuthi ahlambulule izono zethu zonke sithethelelwe sibe khona encwadini yokuphila okukhulu mfundisi nxa ngikuzwa ikuvuma nxa sizivuma kakhulu sizichiya uthembekile ulungile mfundisi mhlawumbe mina engingakutsho mfundisi ukwahlulela kwezulwini kwenza kube nzima ukuthi umuntu alahle ngaphandle nxa engulwana okukhahlelayo oyabe vele entsara esithi mina vele zama ngifuni lazo kuyafana lokukhahlela inciji u1 John 2 verse 1 uthi ngililobela lokhu ukuze lingoswe kodwa uba sesonile sile ummeli wethu uJesu Kristu olungile so ulommeli izinto zonke zifavor wena ngaphandle wena ungathi angifuni kumela ngaphandle wena ungathi zama ngifuni lazo kodwa nxa umvumile uJesu umusa wakhe wenele ukuthi uhlambule izono zakho ukunikela amandla ukuzinqoba lokuzichiya ube ngcwele usindiswe asigqibe indaba abafundisi asigqibe nini kuzaphetha ngani uJesu siyakwazi umpristi lwana wayengena sibuyeleni sithi umpristi wayengena endaweni engcwele kwenzakalayo aphume kuyaphetha ngani uJesu wangena ngo1844 kuyaphetha ngani siyabonga singafunda kuSambulo 15 verse 8 iBhayibheli lithi kuthiwa kwagcwala intuthu endaweni engcwele akuzange kube khona owenelisa ukungena lokho kungumfanekiso wokuvalwa komusa sikhona isikhathi esizafika lapho uJesu azathi kathesi sengibekezele kwenela abavumileyo sebenjani sebevumile abalileyo sebenjani sebalile bese kuvalwa ukuthi akusela umuntu oza kuncengela abantu umusa usuvalwa uSambulo 22 verse 11 no 12 uJesu uthi olungileyo kahlale lungu omubi kahlale mubi umusa uyabe usunjani usuvaliwe khonapho kuyabe sokungasela thuba lokuthi umuntu angathethelelwa kuyabe sokungasela thuba lokuthi umuntu angasindiswa kodwa ithuba khathesi sesekhona asinanzeleleni lokhu futhi ngendaba yokuvalwa komusa umusa ungavalwa ekupheleni komsebenzi kaJesu endaweni engcwele kumbe umusa ungavaleka ekufeni komuntu ngoba umuntu nxa evele usufile kawuselaso isabelo kawusazi lutho kuloko okwenziwa ngaphansi ngeke kusavuma yicho so ke kuhle ukuthi umuntu esesela lithuba lokuphila avume konke ukuze nxa ithuba lokufa limfinyelela limfikela abeselungisile ngoba umusa uyavalwa ekufeni kwethu ngikhumbula abafundisi nxa sivalayo ingoma ethi isango lisavulile nxa yami lisavuliwe ngibona ngana abalaleli kuhle sibashiyele ithemba ukuthi isango lisavuliwe kunjalo ofuna ukungena uyangena kodwa kwelinye ilanga lizavalwa ukuthi abantu nxa kukhulunywa ukuthi into izavalwa abakholwa kodwa sithi thina abalaleli isango leli lomusa lizavalwa kwelinye ilanga kodwa kathi silivuliwe kakula kuthi wenzeni kakula kuthi ubungaphi utawoza unjani siyabonga kakhulu inkosi lomusa libusise ngithemba ubana liphathisekile unxuso eliletha kithi sonke ukuthi bantu isango lisavuliwe nxa uthanda ukuthi uthole lesi sifundo inombolo zocingo ngezifananayo fundisa uNdlovu u0786204000 nxa ucha ucingo kumbu 0718444196 ku WhatsApp inkosi ilibusise inkosi ligcine esandleni sayo siyabonga